Акын чыгармаларында өмүр, өлүм, адеп, ахлак, жамандык, жакшылыкка байланыштуу турмуштук философиялык темаларга токтолуп, Кокон хандыгынын аймагындагы кыргыздар баштан кечирген тарихи окуяларды чагылдырып, Алымкул аталып, Курманжан Датка, Полотхан сыяктуу журт башыларынын доорундагы элибиздин өмүр санатын бизге калтырып кеткен Молдонияз бабабыздын санаты назарыңыздарда. Batırdım var maydanda, tutmayız kanı şaydanda. İlimnin kanı buharda, koydum kanı hissarda. Kandı görüp kuşarda, kürüçtüm kanı anjiyanı. Mayızdın kanı namangan, parçanın kanı margalan. Kara çay kani Kaşgarda, koyun kani Koçkurdu. Жылkının jayı Cumgalda, tülkünün kani Targuldu. Kara tegin alaydı Kaşgar menen arpanı. Alay menen anjiyan azizi köp namangan. Paytaxtu margadan jakşılardı köp kördüm. Beş gün ötör dünyada bergenden jakşı var beken. Közüңdün nuru barında körgöndön jakşı var beken. Bul amanat dünyada bilgenden jakşı var beken. Can egemnin kaznası jakşılarım var beken. 3 ay 90 ötkönde bardan jakşı var beken. Jelege kulun baylasan jaylorun jakşı var beken. Jemiştim bari teң bışık küzdön jakşı var beken. Kılığı artık kımçavel kızdan jakşı var beken. Jeri jaşıl kökşüler küzdön jakşı var beken. Susap jürüp bir jutsan sudan jakşı var beken. Yerite çıgıp keç batkan gündön jakşı var beken. Han aldında jelbirep tuğdan jakşı var beken. 5 gün ötör dünyada bilgenden jakşı var beken. Can egemnin kaznası jakşılarım var beken. Han aldımda jelbirep tuğdan jakşı var beken.